Tuirí seo Rùrachd Cruinneil céint mar athe mach agus níon an Duine a tachastrí agus a cópracha le Nàdar. Cuidh a ránsacha nó a gialach nó dearc a cóchánaí. Ach uireann ar how mwy uirid agus a lorach agus a Trusadh. Wel, uireann efas rwydig yn gws. Ha Rùrachd mo chóirsta go bheam idir Duine agus Nàdar is buanach crí Udain a nima cearnaí ta Bheir Ghuine. Tá sí gimid le sláinte nó deoch-làidir cuidh agus aber gur a súr a dal ag na tíiristich ar a háisich átain amach i Trusadh. Liusaidh Stokes va lán I mún agus nabhrain bechgain go bechóir sin ceamnach thuliní de lusans thuliní bheit sin cynneach réireacha van nún Duine nún company a tarsúine Juniper Hain. Bheit sin féin as a Bheir the ladies bedstraw eyebright watermint Angelica root collar issue in Yemen van a chlatach agus as ní cléach go luchd-staile mar sílas da hain sin. Gai blas a chuidechuig an na scíre a réir na haman cuairst agus is maistíoch cuinechuig ar an neolalas a bhain fá hús mar a dhéis eilean má heoldach chéin agus na bheas a déanach le léhéid lus go chullainn. Well, cáltach gurad de cuisin an na clósachan agus rutan agus me henne me hí henne bheith sé carstaltí a bheith I watermint agus bheith den bheith gur Duine go barseach a chuí an na tí. Goidir man náma hói tí is suas de hí nach ra chomáir sé dí tí mór goidir gurad chuí rudbe carstal agus gurad goidir blas na séras. Agus cuiteach eibreid a cáltach gur sin I frand agus suas goidir I GP Guske agus bhar gachleach na ointment. Mhàiri Anna, come on quick, have a look at this. This is amazing. One of my favourite early flowers. This is the beautiful flowering currant. And with a lot of our common names, clues in the name, we like the flowers on this one rather than the currants. It has like a almost herby kind of floral about it. And the key thing with all flowers is come on a sunny day like I have today to catch these ones. The sun kind of works in releasing the essential oils so you get the best flavour out of them. And just thinking about what I might do with this one, I always start with a syrup or a cordial. You'll find with flowers you have to be really careful with heat because it can destroy those beautiful flavours really easily. So often a cold infusion is the way to do it. Be meán Lucy a gedáiseach grútar fa hef sér a lape a leanta nuveach crí eile na síain burusig bhús an inadal ar sinna gin Fidra dhéanamh sa in Liusaidh Jan a tar Cooke gan Sineabhar Fidra. And we have Fidra gin, which is named after Fidra Island. We wanted it to be really rooted in East Lothian, and so it was a bit of a no-brainer to use the sea buckthorn Bheir. Try and use the sea buckthorn. It's a strong flavour. We've quite a sour taste, so it's very small quantities that we use, but felt that it really gave it a sort of essence of the sea, if you like. She ha áirid ma bhór de grútar an lape go bhfuil a céintre sé dúich man cuairsteora an céirsnach an náirineach céin agus get a haisineir tachirstrí Duine bó hirig cho fat a sír sa héidú an lape agus fear hef sér lautain an seo a miscan Ràdh an Mhàiri sé haisineir feichcin ach díist a ha díirech an nú Ràdh. Ha einchríomh an Nàdar a hana cháire do chuide chultaran girad ar Bheir agus Bheir riadnach a chuide séar ein as gachláir a chréibh hiris. An na Japan beata sin a féil mhór an nám seo dhéan bliana hat a thirst sakura na ribis na cruúbhan
Shiris ulig a chian fawla agus seo an ALBA get a high house rutig in food well ha isaken griat na bachin na hajachan a share good Jacob Sabi son of Trusadh na blah hena seo agus fuse on the Jesh Mian Glasgow Jesh Mian Park Chairichen hashin jirach cuairtach leis na blahan agus cúteach fuse bhela ma chúlah gealag ceanile na bliana that a sna tiig son Rùrachd Cruinneil. An bríomh bhealach na scíre ach am hín ha crún Shiris down a ha tíirich a túmach le bláhan gach gearach. Cha bhí duine dul feisgara orca bhfuil a cún na scolaigh agus a díon mar sin. A chuir me sé céad cúte bhhain san Fiadhain míl san úrga. Silidh Craobh-Shiris Cooke Silidh Bhictorianach ha clacha in Nàdar hiúcar sa hat stòras Mhàiri Gobhair hiú gobal mi a bhí buin na dúileachan mar ha sé na dúileachan na bhain a ha clacha agus hiú chofuriste sa hat tinar fallab buna blána díirich tíise an na heo. Ha mi ma 8 cúpanan de bhlahan a bhuain mar sin na hula dáúpa de bhlahan dáúpa hiúcar le pectin cúpa go lí de gúisce agus as a géirí limeteach chaneal limeteach am sa lei chaneach amach limeteoine ach ní sin na chúis gláin agus ag dúireach ar son rúdbeig barach dá dólacha de smiaran agus hé sin ulig as an pot chili agus sin pot chili begranni. Is cínteach gur flúr ile for a bhfuil machcan duine ar a thuist go íre as a ghearraigh a bharach gur a bhí go aici Fearghas an rós. Se rutas riadniche ma join Rùrachd go bhí clechcaigh na stúhan a hirta startri chéin agus ma ha garag acah well séintach mar a bí rós acah agus sé a dúneach ban seo go bhfuil seo mar cheolach go salvates a haun ar son a bhí Fiadhain ar son a chiad turis cuiú has do go clechcaigh mar lúrichen agus na bílachan flúd ar neo na a hat ar apach cúteach. Ha cáirstas áirid an leis na flúrichin seo ar an fás ar an colas bólag agus nó se féim sa hála lehéid de bláin Shiris. Fiús go dhéimar aide háirste heh ihe más dún cemigach gan clechcaigh sa gárach. Agus an na garíon móra lehéid gárach bhúséalbhais fel ferst hir fasinneach go cáirste sin den gárach rásichin. Fitte bhí Rùrachd trá fiús garíon mar seo an bel ferst fer a bhfuil ciadan de dhifar seo sin rásin agus hetiribh Gepichos knox a hat fálaigh a lorach isgas mar a hat in an arach. Ach, ma héitú tropa in ma seach ma geirig hau lorach a dú an fálaigh cúri in nioin a séir an clechcaigh agus sin is coideach go bhfuil nioin Fearghas cúteach má. Rùrachd Cruinneil a bheith cúl an gáiríon móra batánach ans na bachin an na líní galaf. Coiú as na trábhlíonachin an den éidean nó na tehan gláine bria an na Glasgow. Ar neo na tucalichin móra Victorianach leomach an na bel ferst. Rùrachd imperach le céint ach scialach ga ísig an dú le atchaigh agus réide. An an gáiríon gnéidean ha a choó Priscilla Scott a bhí céad ar dóin Trusadh na Victorianach a bhrosnachi go tiligi héin go clechca go bhaithge na háige a bhí gréag fúsan an an fásgan lúrichin. Seo bliachan, bogas fidel sa bhéarla. So seo karst war, brun an frúig, get a haig gumabig ha da na lusan cuma sillir. An san óir ha na dúlichan sin a tún da cú Dearc. Nes just tell him seo. Fami a fiochin sin, hanile fudist itcher, so rein na Duine va gagian ver son herbarium fear va girach an scialach ulig an na hen agus. I guess. Yeah. Chris Chulin. Yeah, lus na gilianóke. Sin caina hakam mi ein seo kunro shenner a thorst peace, yeah, as jach gugrani. Haroi cumasach a bhí a dógan jóir agus bheit íseice cyn ro yn ffail a cwrstyria. Agus, hunnig mi gyda lws na'n gilyn og.
Wel, sy'n ag ein just talking gyda mas ro interflora awn. Cyn ro na gilian o y torst didoch pys jyn lwsyn sy'n ddwn na lienyn. Han céim fogarig an til Fearghas gyma big mar hwyr mi machir mat yn hirianach yfa brosnach ag bolig y flaundrish a taring na silen is bias ag an pollen iller. Chyrst gymar am hyn. Wel, ha mi'r corl Lucy ag al agus ha mi chryw a ha sio olorach agus an-diugh na dearc-Ameirigeach a ha sio Flúrich in Rabina a hunda an-diugh agus ha chryw a ha sio hai Àird Ghobhair chun hai fas amach a cryf ille. Agus ha grunnan yuawn hat leim a garag a magic ar choricin agus hat Fearghas niste. Mar sy'n tuca mi big an lúrich in as sio agus cwm mi dol yn norsyn y ceter sy'n y cryn ille. A fel Liusaidh Cooke yn ysmirin, Cruinneil, Cínteach, ha, Cínteach, ha, a nes. Rùrachd gachi ra mi tyl yn Mhàiri Fearghas ag deirc-Ameirigeach ar bala an Àird Ghobhair o'r faisam gwraig gyfi Fearghas liawn rwydygyn idir dearc-Aimeirigeach yn cyfwyn Tiree an-diugh hi is yn Mhàiri Anna. There's been demand for it from a local restaurant, and it's also a very traditional way of adding flavour to beer. It's been done in Scotland for thousands of years. We're making traditional ales, so we thought, let's have a go at this one. Agus y ffrwch hyn, je sio sy'n ffrwch a ha sio? Se erica vulgaris hawn an ffrwch sio. Ffrwch afistioch colach an siwr sa erfain agus erfaintioch. Agus diach blasta. Good job. Agus sio dawn fasgych jirig y gwl fyr y dig y darcharig as y flas ac y siachgarage as y naleg agus nad je lwsyn yn liana, je lwsyn yn rwyg y fysyn y clech. Gych stop awn at Fearghas. Blasta. Ha fáinnig flúracha awn. Chanile hol adjust af am dŵr y fiege. Am is mynig chwyd gybyg barach gen y flúrich yn awn. Ach, jo blas? Blasta. Fylw hyn tolet je? Ha sy'n gle holich je, taple. Gle fa? Dy yw ffain je? Batan ffrwch. Chan an tíirich rhan rwyd yn sponsal a ha Duine a Còcaire Nàdar mae'r rhain Fearghas an hyn. Ha imig isimplar an neachtri fyr y be lwsyn y ffas Fearghas a chwm Duine biaw gyda gymig fwr y ynnig leis. Nes ti siorwyd a ha chopach tron y helan yn sir agos y csiachgarage an heo an y jirig he ffyganadja brisgan agos benem ga ag ynawn brisgan bianach dynarich siachgyf aran na Gael. The seventh bread of the Gaels it was known as, and there is a reason for that. Yeah, I mean, supposedly it was harvested all over the Hebrides and other places in Scotland as well, to the point of almost being sort of cultivated. They reckon they would have chosen larger specimens with bigger roots. They're so high in carbohydrate, they're apparently more than your average potato. Ha rwyd yn Mhàiri drwsig yn ir a fat na bliana a chan jysh mian I iawn I fain. Agus an norsyn a ha syr y choedgan bliana a chwyd go jo eim sna prisach yn galienach le na chwmys y dolsyn go iarach. As y chwrs Rùrachd mae gyrig as yn thresio bysyn yr as an sy kitchen agus y gynnyfyd a dy holrichtje an Nyelan Loing son roich Rùrachd y jesachig de charsten funtai agus van skidem yn cwrs. An y byd jesachig y fi bysyn y cair tri cwtchyn y stw thrwsyn tron bliana agus tri cwtchyle y fwynys gan Nyelan hyn. Ha strwch ri miachlyn dyrach ysmwynich ygyr. Piach y bysyn coldarin y Rùrachd.
Millie, I know me ysbryd yn gyfela brin Gaelic.